Embarira y'Obukama bwa Bunyoro kitara eyo mwaka gw'2023-2024 eshozibwe Robert Owagonza ori minisita w'ebyesente neyo kumaraho obuhumbi 22 kandi esente nyingi zirikwingana obucweka 28 harigana nezo mu bintu ebirikuruga mu sente kyete investment kandi n'esente nyingi nibateekateeka kuziha mu nshumbushano ez'ebintu by'Obukama. Omubinde birikuza kutwara sente nyingi na ofisi y'ebyesente eirikuza kutwara obucweka 17 harigana, ofisi y'omuhikirwa etirwemu obucweka 15 harigana kandi enshaho y'ekikari ky'Omukama bagitiremu obucweka 9 harigana. Egenda kuba netunga obuhumbe busatu obukaikuru 48 emitwalo 21,178 zikuingana ngene bichweka 17 na kutonyeza musani. Office of the Prime Minister neo hali kumaliza hali chambers nebindi those capital items ebikote bya mali agenda kubana atunga rune office igenda kubana etunga runyamiri bagenda kubana etunga obumbe busatu obukaikuru 45 na obukaikuru 5 na musanju emitwalo 8 ngeno maiso kujugumbye nganda kwenda mali koleke nganda kurante nganda zona zihandikiwe zimanyirwe kurungi kandi zinobwebembezi oterekerire urukurato kurumalira nayo ke priority ya mani muno kururato turumalire tusobora kwikara hano murundo gonda abebitimisa kujya tukokeba umusana kururato kwikara yomtambikire hali atireba hali ikiki. Nk'Obukama bwa Bunyoro kitara bashaba abantu okurekeraho kuhereza sente abantu abarikweta abakozi b'Obukama. Embarire gye neija kutamburira ha mutwe kugira ngu okushongera okwebisaho kwa Bunyoro hamwe n'okugaruraho amaani ga Bunyoro. Omuntu wenda kwijja n'abaduupa n'obwarabo omuganda wa finance n'obwaraboha ngumpereze sente nyonde ofisa w'Obukama ebintu binu turarora n'okuhereza resiti no tikikwikirizibwa muraba mubere ni mukikora yarubajo ninya bakutugale enyuma baitu mukehale ambira bakitateekaho oburyo kurango tuteyireho council of elders ekumanya ebyafaayo by'obuhangirano bwaitu by'Obukama bwaitu n'ensonga eza Bunyoro Obukama bwagarwirweho tukarora ngu tukwatanize hamu ng'Obukama bubonika Buganda na handi kuranga ensonga zaitu zitwaire mu maiso kandi tuzanjurireho nyonyi kairohan kuno mwaka gwa katanu kulei kubwao baito mu myaka egetano egenda kwika 5 manyire itaka limuli ongeri abere list only one piece of land tukagadi district local government zende zaidi account twaziko zesemiri mu y'Obukama gasha kwamburozi nwaga bakatoto.